Kahnyo Trap Youth Council maupat telong pleng unit ha kasing balang jong tayo kalapan long ya ka program pensungto pat ba bat kelumpung ajing sumar ha kasnong maupat telong pleng ha ka barikis pangut kipat ba kleo ajing mentoy nang program. Hagan ke program i Dr. Irene Wanyang, Dr. D. Karbhi, Dr. Kentiuna Maulong bat kiwe-kiwe ki doktor renggat ka jingadon lang uba John Lengdo kumukongsan. U Presiden ke HYC maupat telong pleng unit uba Amarius Nong Siet, u Menteri Kesnong uba Don Bok Langkar Lengdo bat kiwe-kiwe. Ki doktor gila ajing batai ki pat ba halor ke jingdon kaman le kuat. Kajing sniu na kajing di penbuat bat kajing kta jong kajing syongka kena bat halor kaan pokso. Ka HYC kala penlong ru ya ka clean and pick up program ha ka ba khat prangut ki kena kile shim benta ha ka benta mi ginyut kinyer ha ka ba ubayo lum bon ta mi ginyut ulong nong job kinong shong shnong ki bapang mastom kila lit pen i bat pha sumar lade he ki doktor bat yo ki dawai leng ba kajing ajing sumar ka balong kajing mentoy gitu ki balawan na ki long yeng ki baduna kayo kakot. Ngapulan bangan lembret pathar ya kinyut kinyer khamtam ya ki plastik ki balong ki mar ki bomput ngakularu ban ikai ya kiwe sapang kajing lekut